ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajur tadi. Assalamualaikum. Ali Abdullah mire simbadal kolli fajur tari misilsilag program kayaku ad misilsilag mihar orgon me gines demda Luqman ufanu wahakayaku mire program kuriya gengostebani Sheikh Abdullah Jamil ade mire sargon me wahaka dakkani ma Allah ge salih artakun tere himin wada ennawa bekalekam gawa Luqman hakima begotun regos orgon me program ga orgon wani namaz kurma begotunna adi kettiri guma begotunna adi egiturun heykantataka muruko adi nubakandata nahi kurma begotun mas wahadaka mire program furtama wahak ful dekkum orgon dannawalane al ustaz Musa Nizar ade Luqman gfan ekalek gfan ge darikalunna devi ginaguna naseha purtoge terega e devvi akhlaqi naseha pula behegotun ecche dannawalane ekalek gfan ge darikalunna විදාලු බස් ෆුල්ගේ තෙරේග ખાસ ගොතෙග්ග ආගොණ මෙන් ෆාහ කොරන් බොඩා කමුගේ සිෆාගේ වාහක ආදේ ඒ නසෙහ පුළු ෆට්ටවම කිත් කුර්ආනුගේ සීගායෙන් ආගොණ මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කො දෙවා මෙන්නනි වලා තුසයිර ඛද්දක ලින්නාස් ආදේ මිස්තකුණ තිබාගේ මූණු නොත කෝතා ෆන් අමරානු දාශ මාණේකි බොඩා කම අහුග එමීහුන්නා බද්ද නුකරාෂ ආදේ මිකම බෙහෙගොතුන් agul menna arabi e bas tarjuma kurumuga ilmori midalha bastaka badaruga ei timaya ehemmihe ko mukhatab ko wahaka dakka hinduga ena samal ko men nodi ena ge e wahaka mi ihmal ko moon amradu ena nikamati kolloma gotun e kora kantatta kurun ade tasirul khadd araboga mi kota fen amradu nota moon amradu muge wahaka mi as annani ඒ හගීගතුග බොඩ නිස්බවණි මේ අරබි බහුගේ මාහිරු විදාලුවා ගොතුග ජමල් එචති ඒ කර මේ ජෙහෙ කොම්මස් කහ බයියගේ සව එති කර එෆරාත මෙහෙන් එල්ලා අමුර එවලේ ඔළුමෂේ අස්ලුගේ නිස්බවණි කොමෙකස් මිතා ගාගුල් මෙන්න එගේ ගොතුග ඒ මේ මූණ අමුරාදුමා අනිකාගේ ගේ කදරු කොඩකොල්ලේ ගොත තිමා අනිකා මූණ අමුරාදුම් ෆරගස් දිනු නොත ඒ සමාල් කන නොදිනමුගේ වාහක මිතා කොම්මෙකස් එමානක මෙන්නනි එහෙම එෆද බොඩාවරිකම එකුග එකන්ත කොරාකම ගාවඤ්ඤ එයි හගීගතුග වෙස් ආගොල්මෙන්ගේ දීනුග වෙස් අමුරු ආගොල්මෙන්ගේ දීනුග අංගවාෆාකම කෂෙන්නවා මෑ රසූලාගේ හදීස් ෆලක ආගොල්මෙන් දාරුග මිකම් වර බොඩ ෆෙනිගෙන් දේ කීර්ත රසූලාගේ වස් ෆලක මෙොන්නනි ආදේ මේ හදීස් ෆලවා කරවාෆානි තිර්මිසි මේ හදීස් ග මෙොන්නනි ඉන්න මින් අහබ් බිකුම් ඉලය්‍ය වඅක්රබුකුම් මින්නි මජ්ලිසන් යෞමල් ඛියාමති අහසනකුම් අඛලාක ade me hadisuga algon men ma nabiy angawani tibamuga teren timan kalekfan arihuga emme loboti kam bodu adi qiyamad dohuga timan kalekfana emme arihuga wani bayki tibamuga teren emme khuluq riveti mihunne adi timan kalekfan tibamuga teren ebeka emme ruhi wadaga nuwana timan kalekfana emme duruga qiyamad dohuga wani bayki mi wahaka dekkumuga e bodaverikama mikaha kantatta mi enage wahaka gaya enage basmarun terikamuga bodaverikama kiburuverikama mibawatu kantatta e dakka ule mi hay ehmima mi wahaka takon agul menna enge gotuga kit rasula sallallahu alaihi wasallam agul menna kandeligen bodave gatuma kiburuveri gatumuge wahaka mewti wara boda manakoffa nahi koffa ei tima dakka wahakaya timage harakataka mikankamu kamugavies ekangoti wara boda mana korev ehma mi Luqman fanuge nasehe polan agarun hagigatuga balaruga mikanka agul menengiti mi insana ko hagigatuga enage agu ehemmihun korimatiga enage qadar mativeri ehemmihun korimatiga ne qadar ufuligenda ne emme muhim esife kawane ena tawadu verive ena insanike ene kiyus insanekam ihsas ena koggen horun ade komigote ves agol men kabul koran jehen mujtama gatibe emmennaki et daraja ka annane be nonkan kommi hekos
අනිකාය තෆාතු වේදාන කමෙන් හොරදාන එහෙමම මි තෆාතු කන් හගීගතුගේ ඒ මි මුජ්තමාග අල්ලාහ් ලව්වා මුජ්තමාග අගොල් මේ ඉන්සානේ මුජ්තමාග අල්ලාහ් ලව්වා ෆා එකලංගේ කුදරත්තරිකමුගේ හෙක්කෙන් ඒ අගොල් මේ තෆාතු බයෙග්ගේ ගොතුග තෆාතු සිෆතකෙන් අගොල් මේ කිවාග ලව්වා තෆාතු කොරදාන කම එක ඉන්සානු කිවාග ලව්වා ෆා කන් ඒ අගොල් මෙන්ගේ හගීගතුගේ වෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුරුඳවන්ත කමුගේ හෙක්කේ එහෙම ඒගසවම හගීගතුගේ අගොල් එව්ස් මියක අනිකාගේ මච්ච බොඩාවේ කතම නොවේ ඒ අගොල් මේ එක කොනෙක ලිබිෆාවා තෆාත් එක සිෆතක බෙලිකම ගාවෙස් අගොල් මෙන් එක එංගේ කීත කුර්ආන් ගොස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවා ෆා බස්වල අගොල් මෙන් බදාරුග එකලංග හදරතුග ඒ තෆාතු මෙන්නේ ඉන්න අක්‍රමකුම් ඉන්දල්ලාහි අත්කාකුම් එකලංග කීත කුර්ආන් අංගවණි එකලංග හදරතුග එම්මේ දරජ උෆලිගෙන්වා මිහුන්න මිවනි තක්වාවරිවා මිහුන්නේ අද ශක්කින දෙමෙස් යවහක් ෆුල්ගාස ඉෂාරේ කුරේ ෆදෙන් අද ඒගේ ඉතුරුම සල්ගොන් මෙන් කීරුත් කුර්ආන ආයත් කෂා මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හදීස් ෆුල්තක බයාලිම අල්ගොන් මෙන් ඉංගෙන්ද කිබුරුරිකමකි නුබා නුරකාතරි බයියක ඒ බලි ජෙහෙච්චි මීහා ඒ බලින් සලාමෙ උම වර උඳගෝ බයියක දැන් කුරියගෙන් දවානි අෂේඛ් ඉබ්‍රාහිම් අහමද් අල්ගොන් මෙන් ලුක්මාන් ගේ ෆානුගේ වාහක මී දක්කා එරුග එකලෙක් ෆානුගේ මී දරිකදුන්න දෙවි වාදා නසීහතුගේ තෙරේග මී අන්නනි මී බිම්මතියග බොඩාකමායකීග හිඟා බිඟා නෝළුමෂා අදි මීහුන්න මුඛාතබ්ක වාහක දක්කා හදා මීහුන්න එකුග උළුමුග එමීහුන්න ෆුරගස්දී මූණම්බුරා නොහෙදුමෂා අදි බොඩාවා මීහුන්න අල්ලාහ් දවබෙල නුගන්නවානක මේ බයාන්කො දීෆා මී නසීහතුගේ බස්කොල ගොතුග කීරත් කුර්ආන්ගේ සූරතු ලුක්මානුගේ අෂාරවන ආයතුග මිකන් අලගොන් මෙන්න අංගවාද වනේ හම මී ආයත බාරු ලිබේ බිෆද එහෙන් ආයතකි කීරත් කුර්ආනුගේ මේ සූරතුල් ඉස්රාගේ තිරිස් හයිවන ආය මී ආයතුග අල්ලාහ් වහී කරවා ෆනනි වලා තම්ෂි ෆිල් අර්දි මරහා ඉන්නක ලන් තඛරිකල් අර්ද වලන් තබ්ලුගල් ජිබාල තූලා මී ආයතුගේ මානේකි බොඩාවෙගෙන් උෆලුන් හොර බිම්මතියග හිඟා නූලේෂේ hama kashorun kale bingandu fuwatte nulevene adi iskoluge diukamakun farbataka hameka noforani miga wara mi algon menna wara furihame miga misajasa mi dakka devani algon men mi hinga bin fuwattala fa algon menge gadafada kama bodakan dakka hinge nulevene hama algon men bimmatiga hinge odeni kitam duwa hevvis adi algon menge iskolu diguwegen Allah subhanahu wa taala bimmatiga levvi emme us ecche gotu algon men me fenani farbada e farbada taka hamekan algon menge iskole no forane ei iskolon digun ekanyennun ega mi bar wes eba himene asluga mi farbade ki wara gadafada ecche gotu algon men emmeha insanu qabul kora echen ei ehmema e kahala bar verikames no bene adi algon men iskolon diguwegen eha warka iskoleves anudane mi debaves algon men ngeba mi angawa devwa de min algon men visnar hagegatuga mi anga deni algon men ki hama nikameti insanu teke emmen mi hama gotuga algon men eka konika meduga muamala kuran jihene den hama e usulun algon men anga de anekamaki hagegatuga mi bimmatiga uleru mi jahil mihun baddalwe dakka wahakaya kandattawga algon men visnen jehenekan hagegatuga mikan algon men mi angadeni suratul furqanuga Allah subhanahu wa taala wahi korwa basfulakum mi ayatuga Allah angamani wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama adi rahman wanta man Allahuge teduveri alunnaki ebami hunna madumaatirikamayaku bimuga hinga ule mihunne ebamunaki madumaatirikamayakiga mibimmatiga hinga abinga ule mihunne adi jahilun ebamihunna kurimatiko wahaka dakka findaku ebamihun e jahilunna dima bunane salame de egmaneki hagigatuga mi mujtama terega mi ule jahil mihunna mi zuwabuko emihunge wahake raddudi emihunna ami adawatirikam baawage egota ulen vejjiya ege sabum wes mi algon men hinu kura kala masatake hagigatu gonuku medane ehmema mi hew bas bunun ei onnakame ehennames e hew bas bunam mi jiheni e hew bas aduwaha ei visnume libe kala bayege kurimatiga e bas aduna ha baye kurimatiga e bas bunumakun eku maane nete hagigatu ehmema wara ritiko mi
salam ek mane ki Allah ge aman kama sulha masaskan kalen hutte assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mihim bonefa algun men eda dimaya diun e rangalu gotaki hagegatuga den mi wahakataka aki algun men visnala ayruga algun menge mi ummai ade islami ummen adabber kuromataga kiyet rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara gina kandata algun men wani dasko dewa ege teren ekkame mi algun men bodavege nudiyun kiburu werivege nutimun ekankamuga algun men shamil numan eba angawa devwa ehem kirt qur'ana rasulullah sunnatuga mikama warabada bar aluwa fati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfule onnani timan kalek faana allah subhanahu wa taala wahi kurviye tawadu verivuma den ei ekaku anikakan evves halegga mi bodave kiburu verive fakhuru veri nu mashe evves kamegga waki mihe en istisnawa gotaka nune evves mihekan ekamuga e sifa libigen horegen nuwanekama ehawara miwahakata mi dakkawa devwa febotte ehen hadise ga angani Allah subhanahu wa taala tawadu vervejje miha ekalange emihage daraja ufullawa devwane ega mane ki hagegatuga insanunge korimatiga tima bodave gatumge badaluga tima eki emihunge korimatiga hama insanekama dekigen emihunna wahak daka maamala kun hada ulekam vejjiya e insani loebba kuluna hamdardi mujtama guterega feturigen dane algon menna mi ummatuge rasulullah sallallahu alaihi wasallam umma sifako devani al muslim akhul muslim muslimaki ane muslimage akhike ehem vejjiya e usulaki hagegatuga algon men mi de duniyege baajwere kamattaka algon men komme insana komme muslimaku slibiganen je usuleke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ehem basfulega maana gonnani mihege hituga mi boda kamuge miskalege zarruge minwaru aswa miha ena suwaruge nuwannane e mege manaki algon mege hituga kitamme kudamin warege boda kamen ofedunu kamuga vies algon men taka Allah subhanahu wa taala akhirat duhun tayyar kurwafa suwaruge algon men libun e haram wegen daniye algon mi duniyege mikura huriha masakate mikurani hagigatuga suwaruge hasil kurma ekan algon menna mi nolibeni algon menge hituga algon menge ehen akaka meduga bodaka men oigenne ehem vejje ei wara visnenje he nuktae by far algon menna hiwani den algon ware nete miye den duniyage hori mihaki e usula balafiya hagegatuga ei wara nuvisne miheke ei komme insana ki wes kommes kamen ene libifu hunnan farad eki mi hunnan eki kankan eki goy daswege midani by mi fahami hunna vefati ben bay mihun wadinna vefati bene bay mihun maswerinna vefati bene ekamaku enage hunara enage masakkatuga macchen ena bodave kiburori vejjiya hagegatuga mujtama en onnan mujtama mi wani masweriyaka danduweriyaka mi wada kura miheka adi enum stafatu masakketerinna ilmwerinna mi eki faaduge mihunta ekuwegen mujtama mi onnani ehem vejjiya mi mujtamaga mi dirwole komme miheki emiheka lifar hunaruge macche bodave kiburwer wefa mihikama vejjiya mujtamaga nonnane evves kala gulume algon menge mi mujtama mi sifa koraveni binayega mi faruge misaluga e mujtama mi sifa koddeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikan algon men hagegatuga dannan jihene ehem algon men etere wada koran darsifa hunna miha ena ehem mi hunna malamako furasarako timaki waramola doni bannan danna mihikama wahaka daka hada e usul ehem mi hunna kame koran nege kama wahadaka hadan fashafiyai wara nurakatire sifaka shewani ege sabum hagegatuga wara bodu masayata mujtama terega nukumegen hinga dane den hagegatuga insanekama wanya e insane kimaga riveti sifa lobe kurumuge sifa hunnen jehene Allah subhanahu wa taala ge rasula algon men angawa devani inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah subhanahu wa taala ki riveti kama lobe kurwa raskalange adi riveti sifataka lobe kurwa raskalange ehmema riveti kandataka riveti sifatan algon men gaga ashagennoma ekalange mi lobe kurwani algon men e sifatakun sifa libigatu mattaka adi bodakamaki ekalange qabul nukurawwane kameke adi hama e gota nikameti kameke bodakamaki ehmema algon men riveti sifata libunukamuga vies e riveti sifataka akiges algon menge hituga onnan jehena wara muhimmu kameke ehem mihunge macha tima bodawe nugatu insanaage sifa eki suraga Allah subhanahu wa taala mi haddawani haddawar bay mihun wara riti sifaga haddawafa
mi anibba mihun evvore tankole huturuko anibba mihun enun hengo gota e sifata ki Allah subhanahu wa taala insana devwa fa sifa bay mihunge adu wara ritiwan bay mihunge adu waran huturuwe gendan ehem vejja mikankama ki salgon mennan ega macca bodave kiburere ganewen kandatake nune mikankam sababu hagegatuga timage amalta Allah subhanahu wa taala qabul nukurava dukolla faane adiha me goda Allah subhanahu wa taala hazratuga tima nikamati wegenda kame gotuge tima ekamuga machen e bodave gatun edani hame egotun ilma kiwes mikahala kame eki mihunna eki wattaruge ilmu Allah subhanahu wa taala devwa faane algon me mikankam wara rangala visna handan kuren jihene mi nukta algon me wahaka dakaruges bay mihunna eki fannuge ilmu anibba mihunna eki wattaruge ilmu ehem komme mihekwas mikankama meduga hage gatuga visnen jehene den kiyet rasulage hadis takun algon menna mikankamuge macca miha boda dalil dakwa far algon me ekankama meduga mi duniye gole mundar nuvisna kama vejjiya algon menge mujtama kurin algon denne gotan onnani hama baba forna mujtama gotuga ehem algon menge mi islami mujtama ge terega algon menge mi muli islami duniyega mi bali ufedego vejjiya e wara bodu masaleka vegendan hagegatuga lugman gfanuge mi nasihat pulaki ekalek fanuge darikadunna edevvi nasihat pulakamuga ves ei algon menge mi ummata takave sama oin hew nasihat ekama wadi kirt qur'anuga mi wahatan Allah subhanahu wa taala ekalang rasulay mi usuluge matin ayatege gotuga bawala wah meni algon menna eki duwas duga eki hisabun kiyewe gota mi wahakata qur'anuga bawala wah meoti den algon men mi wahaka dakaruga mi visnalan jehe anekamaki Allah subhanahu wa taala taka tawadu veri vejjiya ekalange algon menge daraja mativeri kurawaka ehemima ei mistakunge kurimatiga algon menne libe fakhurekamuga hagegatuga nuwe qiyam duhuge mativerika hagegatuga libigendan faharega duniyamatiges mativerikan ade faharega duniyamatiges emihage daraja Allah subhanahu wa taala ufullawa fan anba fana ekan duniyamatiga nufeni akhiratuga ekan fenigen hingadan eme mi usultan algon men ebe jehe handan kora algon men naki waki kahala kandatake hawal kurwa wakandate kuruma wakandate nukuruma angawafa Allah subhanahu wa taala fanuwa bay algon menge amazga emme muhimmo ekkame mitaga mi wahadeke kandataka balaruga midekeni ribet akhlauga wahak emim usula balaruga vejjiya qiyam duhuga Allah subhanahu wa taala hazratuga emme arisbege gotuga mitibeni akhlagu emme rangalu mihu e akhlauge rivete sifatak tereng ekkame mi bodave gatu netun kiburu verika netun ehmima mikankama meduga hage gatuga algon men visnaden jehene ei algon menge mi mujtama taka wara beenu terikameke wara boda mujtama ge terega harudavan jifain adeke mi mikanka me gotuga netijjeya algon menge mujtama ge golun kendigen hingadan algon men nakimi duisataraka rashuga diriule bayekam ga vies algon menge mi oi gulumuge hagege sirraki midennevi ekverikan otu ei algon men kibaguri akhlage rivete sifatake hurima algon menge rajye ziyare kuri bay mihun algon menna behegotum bunefawa wahakatuges algon menge akhlagu rangalukomge wahake ba bayan kure algon mennaki mihunna ogateri mihun kurmatiga e mihunna taka mehmandari adako ule bay gotuge ba faha kure e mi rivete sifata algon menna ham miedwes ala kurevidane ei agakattaka kurenjihe kamme nune ei algon menna hagegatuga vejjiya qiyamedduhun libede matveri darajakattaka algon menge ummatuga angawafa kammege gotun kurenjihe kandate gotuga balage algon men mikurani kuri zamanu algon men terege ekankan egotuga oi miedu wes ekandatan hagegatuga adi filagene nude e algon miwahaka dakkarho bodakama kibroreka netumuge anekamaki insanaage hituga hinhewkamuge shuurutan ufedigendiu em hinhewkamuge shuuruge teremi annani ekakwanekaka gowalun ekakwanekage halu balalun ekakwanekakan alalun ekakwanekakan ogatirikun hitun hamdardi ufedigendiu kulun ufedigendiu mi shuurutan mi annani hagegatuga bodaka netima kiburwerika netima e kankaman algon me hagegatuga visnadan ebe jihe mi wahakata migotuga dakkayo ade evves insanaki emma furihama mihen nunkan algon menna kirit kurwana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hadis furtagus enge adi algon me mi ule mujtamasha mi duniya visnalimas evves insanaki emme furihama mihen nunkan engende adi ege iturun algon men mi kuriga Musa alaihi salam ga wahake abe gotum wahadakum ayrugas
awlu menne engige hingajje Musa alayhi salam ki mayin Allah nabi bekale mayin Allah rasul bekale ehna kelege faana semme foriham gotuga ilmi li bodan fa nuwaka algun menne kirat qur'anum oti sapite fa ehma algun dannawani algun men teren komme mihe kiwes emme foriham mihe nune e mihe ki kommes kahal aibtaka nuwat uni sifataka mihe kibaga honna mihe ka mihe ko visnan jehene al ustad Musa nizar ade mi tawadu warikama behe gotun algun me wahaka dakkaru hagigatuga sagul men visnan je wara muhim kame be algun ham enukta je shara kole weta badam mole mihar kiburu warikan netumuge maane ki hagigatuga algun men ekak wanekan ihtiram kor aslo hagigatuga ehmima miga algun men visnan je hena kamakki algun menge mujtamaga miharakan as algun men me fenna kahala bay kantattan ade algun men midannawa mi kiburuwari kamuge sifa ega ekala kole jefa wa kan agunu men ihsas kurave ka bay kan ta agunu men iba fene misala ka agunu danna fan miharu agunu menge kiyawa dariwaru bay faharuga kudinna mi ihsas kureveni emi hunna e libe ilmaki e timanna menge mammaya bappaya anota timanna menge kurige mi gosfawa akhunna ukhtunna agmane kiga timaga mihun kama ves emi hunna lefa nen ilmakawati timanna menna kide ma molu ma me gina echitaken enge mihun gos mikahala nedeve ihsasen iba koreve ehum gosawun timaga hituga e anekaya ge maccha kiburu verive boda veve kahal ihsas take iba koreve me hagigatuga waradar kame agulun benge mujtamawgun ves mikam fenna kama agulun dannawen jehe bayfahar agulun menge darinna agulun menge mamfain navves ihanati iba koreve mifada sabaka hor adi mamfain navves ekan agigatuga qabul koreve tames ibad adi ehme mugo saw me wagotaki ailaga mionna mi tartib oligen dagove ehme ma dari mammage macca nota bappage maccan amuru kora mihaga maga man as darim mamfainge ami amurtaka nukemanterive muli mi ailage mi onna hagigatuga mi onnawa mi usul gelligen ebede eki islam deenuga ekan eggote non agun men abaduwes wanje hene agun menge muallimunna agun menge murshidunna agun menge murabbinna mi qadara ihtiramako emi hunna lobi kora bayka wanje duniyega ule libe tajriba kis hagigatuga ilmu ehmema hamekani madrasa ekon nota school ko nota university ko nota college ko e ungene ilme non hagigatuga hamekani ilmaki ei agulmen ge duniyen ge mi sofata kon agulmen daswa echen hagigatuga evi sama agunu kore fade ilme ema agulmen nawar kurin as mi duniyega tajriba ule gina dos ko fawa agulmen ge mame fan agulmen ge bebe na agulmen ge datta agulmen ge mame kafin kam ga as masale agulmen ge mudarrisuna ustazuna mi bebe fulun das kurawa fawa hayatuga sofata ko hayatuga mi veshin das ko fawa gine kuna tajriba taki hagigatuga agulmen muhim wanech lakudinna zuwanuna ega beenun hifenech emi hu kurmatiga aharmen is obaden jehene emi hunnan aharmen qadara ihtiram kuran jehene ehmima evves insana kademme sheikh mi abdul jamil sevidal fadan kit qur'anu me salgol mika etaka wahagata fenne bore musa gafanu ga wahaka galgon men engendi ekalek fana hiful wadayati ekalek fana ki emme gina emme mola ilmu libadan fa hunne be fulkam ihsas kore ehnaves allah ge irat ful ekalek fana haya puluga ekan e dekkevi e hama hagigatuga ei ehne nonka ekan otiki nabi be kalafsno rasul be kalafsno ehnaves allah ufadda fa makhluq ekalek fana engwadanu gona kitemme kame Allah subhanahu wa taala e khuduruk fana wasone ungana deba ehma insanaku timaya libifa oi certificate ge machano timanne libifa oi waki ilme ge macha bodawum ge evves hagge nonnan anika evves timanne ge kitemme kandattake engi fordan kitemme tajribatake libifa fordan ehma mujtamauga agunme ekak aneka mi onnam wa gulu adi e agunmen mi ilmuringe meduga onnam wa gulun kam gaves e agulmen edurunge meduga onnam wa gulun kam gaves agulmen mame fanna taringe meduga onnam wa gulun kam gaves mi huriha gulmen hagigatuga ramsu koddani mi ekaku anekakan ihtiram kurma ekaku anekaku balagatuma mikan kam gamach ehmema agulmen mi lukman khan ga wahaka mi hagigatuga mi libiganeve emme muhime baratake wala tusair khaddaka linnas anika mun amran ulashe ene bodave nugannashe e onna basfolaki
hagi etuga ei tawadu rejimiha Allah matveri korawan ekalange ettaka tawadu rejimiha ehmema mi algon men kabul koram vi hagigataki ehmema mi nukta algon hama faha kolleveti algon tengeri mi ifan go esmi wak faha koldan Ustaz Musa Anwar kuriya ganna ade mi algon mi waha kagen kuriya dairo mi bodawma kiburaruma khandekuma mi kantatok waha dakkara ade kit rasulya gari humikama begatum wargena hadis ta warid fa waha ka algon mi hara dannawa finti befunna egatum edduha ko suraqat bin malik vidalu kama algon bayan ko deba finne kalefan vidalwani mi kit rasulya kalefan vidalwiye mi swarwe ga halurina narakari halurina ki ko bakan tim kalefan bayan ko deban heye den timane denne ma adehe bayan ko debashe de kalefan vidali naraka ga halurina ki mihunna dimale boda wastabune tima magmati hinga oleero mi boda kama kiburir kama gotun hinga mihunne adi mihunaki naraka ga halurina ki soruge ga halurina ki bali nikameti tira mihunne adi mi agunmen insanunge hayata balalare insanunge terega bule timage khandekkuma bodawma mi kiburir kama gotun magmati ga hole hinga ole mihun adi hamaya ko mi agunmen balalare mi misalaka bay mihun agumna fene mihuna lifawa rit kamuga sabum ehem mihun macha bodawa mihun nuwata timaage lifawa sifaige sabum nuwata tima mi heduma mi kandata sabum bodawa mihun mi agumna fene kandata kenas mi bay mihunna behegot agumna balala kid corona gama nuwata kid rasulullah sunnata balala mi kid rasulullah hadisul qurba fati qiyamah duhuga ma Allah subhanahu wa ta'ala mi udu ekalaage kodumonta kamu dashak genne ma foga bayan qurbane mi miendu timan Allah raskalaki budawe mi hunna kibrenna ko bahe hamaya ko mi bin fafajja sawale mafoga sekalang wahi qurbane mi timan Allah peyaki ko bahe budawe kibrere mi hum mi fari waragin hadis tang agon mori boda kama kibrere kama be gotun mi bayan be fari hage to mi boda kama ki nuwata mi kandata ki Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala himene sifotake kalang wahi qurba fati mi al kibriya wa ridai wal azamat idari man nazani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam mi abu hurairah riwa qurba fa hadis ka maane ki boda kama ki tim Allah subhanahu wa ta'ala ge ridai azamat teri kama ki tim Allah subhanahu wa ta'ala ge izare ege teren ebbesecche nigula gannan masay ko fi miha tim Allah emiha naraka ge me adiya ille wale bahoshime adi fade waragin hadis tange bori agonmen boda kama kibure kama agonmen durheliyuma may Allah subhanahu wa ta'ala angawa fa hagigatu agonmen ebbes haligga ebbes mihenga macha boda wegatuge hagge ebbes insana kanne ei emmennaki hama bay insanunnaki mi funaluge datta fadain hama en usulege mihun ebbes miha kanne ane mihenga macha boda weka boda ogati kuringa agon ishara kurihe may Allah subhanahu wa ta'ala hay kurwa fati inna akramakum indallahi atqakum de ba mihu teren emme ma mihaki emme taqwa miha Lukman Ufan wahak mire mi hasab medkuna Allah mekwani irad kurbiya maadama reves wahak age nonni mi ebbak badalum medkuramu program record kuri Aisha Ahmed Hussein bi Sheikh Abdullah Jamil ufeddi Ali Abdullah assalamu alaikum